Dalam masuk tahun 2026, adakah degree sains komputer masih lagi relevan? Hai semua, nama saya Syarif. Jadi di video saya yang sebelum ni, ada satu soalan daripada saya punya viewer, di mana saya boleh rumuskan daripada soalan ni adalah sebenarnya dia nak belajar sains komputer sebenarnya jadi seorang software engineer. Tapi dia risau sebab sekarang ni software engineer dah ramai sangat, dan juga dengan AI memang bagi impak dalam pekerjaan software engineer. Jadi dia tertanya-tanya, adakah masih lagi berbaloi untuk ambil degree sains komputer untuk menjadi seorang software engineer? Untuk bagi anda satu jawapan yang ringkas, degree sains komputer masih lagi relevan. Ada dua perkara kenapa degree sains komputer ni masih lagi relevan. Yang pertama, bidang ni masih lagi berkembang dengan topik-topik hangat sekarang adalah seperti generative AI ataupun Gen AI. Yang kedua, di universiti-universiti di Malaysia dan di luar negara adalah dimandat untuk diupdatekan dia punya syllabus. Jadi kalau anda ambil degree sains komputer pada tahun 2000 ataupun 2025, sangat berbeza dan lebih updated. Ianya masih lagi relevan. Tetapi, kalau anda plan untuk mengambil degree sains komputer sebabkan nak jadi seorang software engineer, then that's a bit of a different set of questions. Jadi untuk menjawab persoalan adakah anda patut mengambil sains komputer kalau anda ingin menjadi seorang software engineer, anda perlu faham dua perkara terlebih dahulu. Yang pertama adalah macam mana seseorang itu menjadi seorang software engineer, dan yang kedua adalah dalam bidang sains komputer ataupun degree sains komputer, what do you actually learn? Jom kita pergi ke soalan yang pertama, iaitu macam mana nak jadi seorang software engineer. Jadi pada waktu dahulu, it's quite straightforward dan sangat simple, which is through formal education ataupun di universiti ataupun di sekolah lah. Dan dari situlah di mana kebanyakan orang dahulu berjaya menjadi seorang software engineer. Tapi zaman sekarang sangat berbeza. Kenapa? Sekarang ni there's multiple ways for you to become a software engineer. Bukan setakat daripada universiti. You can actually learn secara sendiri ataupun self-taught. Hal ini kerana sekarang ni internet sangat-sangat bagus. You have a lot of resources out there dekat online, dekat YouTube channel and online courses that you can learn on your own. Ataupun secara bootcamp. Bootcamp ni is basically like a very short term of study. Kerana di universiti biasanya selama 4 tahun kan, sangat lama. Tapi dalam bootcamp, you only learn the necessary skills yang diperlukan untuk jadi seorang software engineer. And usually bootcamp ni sangat pendek, less than a year. Usually around 6 or 9 months sahaja. Lebih pendek daripada universiti, lebih cepat dan just fokuskan skills yang diperlukan untuk menjadi seorang software engineer. Which mungkin anda tanya-tanya, sains komputer belajar apa sebenarnya? So this is the overview of the general view of what you can learn in computer science. Sangat-sangat besar. It's not just actually software engineering sahaja. Kalau anda perasan, software engineering is just a small part of computer science. Sebab kita ada theoretical computer science, kita ada of course machine learning, AI, kita ada pasal computer engineering in terms of how does we build computers, how does operating system works. All of this is something yang korang boleh belajar dalam computer science, and kalau korang plan untuk jadi seorang software engineer, it's actually just a small part of computer science. Sebab computer science ni is not just about, building stuff. There's a lot more trying to fahamkan satu topik, and satu lagi, dia banyak betul matematik. So, it's about understanding a lot of calculations and a lot of very difficult topics to understand. So because software is very small, sebab itulah lahirnya people yang boleh belajar dengan sendiri dan juga bootcamp, kerana mereka ambil elemen-elemen yang penting daripada degree sains komputer ni, the skills needed to mengajar software engineering. Lahirlah this different kind of pathway untuk menjadi seorang software engineer. Jadi sekarang ni anda boleh belajar dengan sendiri ataupun melalui bootcamp. Jadi sekarang anda faham macam mana seseorang tu menjadi seorang software engineer, dan juga dalam bidang sains komputer apa yang korang akan belajar. Soalan yang kita nak jawab dalam video ni adalah, jadi patut ke saya ambil bidang sains komputer, degree sains komputer? Jawapannya yes dan juga tidak. Sebenarnya sejujurnya it depends on what your situation is. Kalau korang orang yang sangat minat tentang software engineering, you really like the discipline, you really like the idea of building things, solve problems, I would really recommend for you to take computer science. Because first of all, computer science is difficult, if I were to be honest, but minat is your best motivator untuk learn from A to Z dalam sains komputer. And kalau korang belajar sains komputer, it's really going to supplement your understanding as a software engineer, and you're probably going to be a better engineer compared to people yang tak ambil degree sains komputer. Not saying that someone doesn't take computer science degree is worse lah, of course. Jadi saya tak sarankan anda ambil degree sains komputer kalau korang plan nak jadi seorang software engineer semata-mata sebabkan duit. Hal ini kerana tak semua orang yang jadi seorang software engineer buat banyak duit pun sebenarnya. Yang korang lihat di social media,
di internet tu semua is just confirmation bias. Confirmation bias is basically korang nampak orang post sahaja. Sebenarnya ramai orang yang gaji yang biasa-biasa saja yang tak post apa yang diorang dapat di social media. Jadi jangan tertipu dengan apa yang anda lihat, sebab bukan setakat software engineering je yang boleh dapat gaji yang besar. Banyak lagi pekerjaan lain yang boleh dapatkan gaji yang besar. Anda perlu buat research anda yang sendiri. Dan yang kedua adalah benda ni tak senang. Computer science is not an easy degree to take in. Sebab kalau korang tak minat computer science, bayangkan 4 tahun korang kena hadap benda yang korang tak suka. And kalau korang tak suka matematik, lagilah susah. Sebab computer science doesn't run away from mathematics. So kalau korang decide untuk ambil juga degree science computer, then you really need to have a really strong work ethic and discipline untuk go through 4 tahun. 4 tahun tu lama tau. So fikir baik-baik, kalau korang just nak ambil degree science computer untuk menjadi software engineer kerana duit, fikir baik-baik, it is not easy. Alright? Mungkin korang ada satu fikiran yang macam, kejap Syarif, adakah kalau kita minat semua benda ni, maksudnya kita takkan rasa susah dengan degree ni and confirm dapat banyak duit ke? Of course tak. This is something yang saya seorang yang minat software engineering pun lalui semua ni. Tapi disebabkan saya minat, benda-benda ni adalah sesuatu cabaran yang perlu saya lalui untuk saya, belajar benda-benda yang saya suka. Building something and problem solving. Sebab to be honest, saya masih lagi hadapi cabaran-cabaran ni dalam bidang kerja yang saya hadapi. So there's going to be a lot of problem solving, banyak berfikir, and then mostly bekerja depan laptop. So there's not much movement happen. So selalunya bila lepas kerja saya akan pergi ke gym ke, banyakkan bergerak. Dan of course, kalau korang tak pandai manage your time, your workload, korang boleh overwork. So there's a lot of challenges yang korang tak nampak, yang saya tak tunjuk sangat ataupun orang lain tak tunjuk dekat social media. But this is the reality of being a software engineer. So if this is something that you don't like to do, you better avoid this work. So to summarize everything, so if you really like software engineering, korang suka pekerjaan software engineering, then go for it. Saya suggest untuk korang ambil degree science computer. It's really going to supplement your understanding dalam software engineering. Tapi kalau korang seseorang yang plan nak jadi software engineer semata-mata sebab duit, then I don't recommend going for a degree. Sebab 4 tahun tu sangat lama. I would suggest for you to ambillah bootcamp. Bootcamp ni lebih pendek and lebih murah daripada korang bayar dekat degree. It's not going to be 4 years, it's going to be less than a year, usually 6 to 9 months. And kalau korang macam buat degree yang lain, contoh korang buat degree business ke, accounting ke, finance, but you're still interested to learn how to program, how to be a software engineer, you can always learn online. Ada online courses, ada YouTube video dan sebagainya. Okay, so harap saya menjawab persoalan anda. Kalau ada apa-apa soalan, feel free to comment down below. I'm happy to answer. And I'll see you guys in the next one. Assalamualaikum dan bye.